Mwongeye kuramuka neza mbifurije amahoro y'Imana nizere ko mwaramutse neza mwese aho muherereye mu mpande z'isi zigiye zitandukanye. Ni amakuru y'ibyamamare rero muri rusange tuzenguruka iyi si y'abazima kabisa. Ni inkuru rero ya Balthazar igenda igarukwaho buri munsi, inkuru imaze iminsi kabisa iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, dore ko uyu mugabo yajegeje benshi kabisa. Ubu rero Balthazar Engonga, uyu mugabo Balthazar kabisa, uyu yaje guhanagurwaho ibyaha byose yaregwaga kabisa hariya muri Guinea Equatoriale. Balthazar Engonga rero yahanaguweho icyaha cyo gusambanya abagore. Balthazar Engonga wabaye isereri mu mitwe ya benshi nyuma yaho hasohotse amashusho agera mu bihumbi 4, aho asambana n'abagore bagera muri 200. Ubu rero urukiko rwamaze kumugira umwere kuri aya mashusho yaciye ibintu hirya no hino. Urukiko rero rwisumbuye rwa Guinea Equatoriale rwemeje ko nyuma y'iperereza ryakozwe ku mashusho 400 yagiye hanze amugaragaza aryamanye n'abagore batandukanye barimo na mushiki wa perezida. Uyu rero Balthazar mu bagore yakekagwaho cyangwa se yaregwagwamo, urumva ko na mushiki wa perezida wa Guinea Equatoriale nawe yagarukagwa mu kirego. Urukiko rero rwemeje ko basanze abagore bose bagaragaraga muri ayo mashusho baryamanye na Balthazar bose ari bakuru kandi bari hejuru y'imyaka y'ubukure, ariyo imyaka 18. Bisobanuye ko nta n'umwe yigeze afata ku ngufu cyangwa se ngo amushuke. Bavuze ko kandi mu bipimo by'ubuzima byafashwe byagaragaje ko nta ndwara n'imwe yandurira mu mibonano mpuzabitsina kabisa Balthazar yanduje aba bagore baryamanye. Urukiko rero kandi rwagaragaje ko abagabo b'abagore Balthazar yaryamanye nabo nta n'umwe wigeze aza gutanga ikirego, ahubwo bamwe kuri ubu bakaba baratangiye kugana inzira z'amategeko ngo bahabwe gatanya n'abagore babo. Nyuma rero y'uko Balthazar agizwe umwere kuri ibi byaha by'amashusho, yatangaje ko nawe agiye kujyana mu nkiko washyize hanze ayo mashusho amushinja kwangiriza ubuzima bwe bwite, kumutamaza ndetse no kuramura cyangwa se kubona indamu za rubanda, harimo umugore we kuko nawe yaramutanyije n'umugore we, umva yamuteranyije na rubanda, amuteranya n'umugore we, amuteranya n'umuryango ndetse n'umuryango mugari muri rusange. Icyakora nubwo iby'aya mashusho yabihanaguweho, Balthazar akomeje gukurikiranwaho ku byaha birimo ibya ruswa no kunyereza umutungo, ari nabyo byatumye atabwa muri yombi. Balthazar wari umuyobozi rero w'ikigo cya Guinea Equatoriale gishinzwe gukora iperereza ku mikoreshereze y'imari yatawe muri yombi mu ntangiriro z'Ugushyingo uyu mwaka 2024, nyuma yo gufatanwa amashusho rero 400 yagiye yifata aryamanye n'abagore batandukanye barimo n'abayobozi bakomeye nka mushiki wa perezida, abagore b'abaminisitiri, umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu n'abandi. Urumva ko yarabinjiriye bose, yinjirira imiryango igiye ikomakomeye, ariko bivuze ko atakizira kuko abo bagore bose bafite ubwenge kandi nta n'umwe ugaragaza ko afite ikibazo cyo mu mutwe. Balthazar rero
akaba yagizwe umwere kuri ibyo byaha ashinjwa by'ayo mashusho agera muri 400 yafashwe arimo aryamanye n'abo bagore bamwe bagiye bakomakomeye ngira ngo bagiye ubumva haruguru. Balthazar rero akaba asigaranye icyaha cya ruswa n'icyo gukoresha imari nabi, naho ibindi byose rwose twamuregagaho n'ibyo namwe mwajyaga mubona yabihanaguweho kubera izo mpamvu zose mwumvishije haruguru. Kora subscribe rero utarayikora. Ndi Emmanuel, ciao ciao, Imana ibakomeze bari. Amakuru ashyushye yo nakadasohoka, murabizi neza ko kuri Newsline Rwanda kabisa mbana hababereye gatanu kuri kagenzi kako. Kora subscribe rero nawe utazajya ucikwa.